Эки күндүк көрүүчүлөрүбүз студия чүсесте тамжылганы эгеледибиз. Бүгүнкү биздин тамжылгабыздын киржикчилери республиканын наркология диспансеринин социал психологдук салбырынын эргелекчиси Оксана Пугашаковна Чудрук, база медицина психологдору Сырга Тадаровна Куулар, Александра Вадимовна Чадамба, Чечек Падраевна Чамыян. Ноябрь чейирби иде психологдор күнү болуп өткөн профессионал пайырлауыңар биле пайыр чедиртирмен. Тамчылыга мында белеткен трөслеринин ажылчын стажыңар айтырарымга 14-16 алды чейирби жеди чыл дедиңер. Ол дергам элейин арка туржулгалык специалисттер шкажылсылар. Бу ажылдап келген чылдарыңарда психологдордун тузасын, арка сүмесин ажыглар, тилер устардын саны көбүдейин эскеретишлер. Шынабла по үйеде болса именно психологтың тузасын же кейтростың саны көбүдеп турар. Чуга дезе үйе шаг өскелип тура болгоштың биздин болчонубуз интернет топтук белгенне биле психологтың тузасын психолог дейге кандык эмтижи кандык тузана ап болдурул дейиштин билбеге дейнер. О мунда болса психолог эмтижи чугле башы баскырыптырар уган медерели пагайыстар кирер дейиштин. Андык саналуу тургана. Бу еде болса улустар уже поттарында азы хамарылгазы экижип турар аңгирлеринин жакшы. Чуга мага бодун сагыр эбес, по мөзү шынар сагышын эмнери база чөптүк шын болду. Чуга деп санап тура болгош профессионалдык тузаны именно биздин бул психолог эмчилерче кеби келейми. Ол база бизтерге азат көрүнчү болуп турар. Наркология диспансеринде, наркология энергиясинде бу күндө каш киши эмнедип кайгарып турар? О күндерде болса наркология салбарында болса общий күндерде алыр болса 4083 киши эмнедип турар. Олардын арасында болса 1800 киши хережине чоң болуп турар. Арканары эр кишилер болуп турар. Назыхар четпейин устардын саны болса 119 назыхар четпейин устар биздин чоңубузда турар. Назы жетпес аштуудун жан аңгылак бар бурлайнына аңгы. Биздин аңгы чифтардын именно кабинети бар, аңгы эмчиси бар, жаңаштын специалисттери база ашылап турар. Бу назы жетпестеринин база саны элейин көй моңмурнунда сан журагайларга эбеш борбазы мурай көйдөп турар деп болобу? Оң мурунда сан журагайлар баалыр болса назы хажетпейинустан саны эбешип турар дейт. Жаңаштын олардын арасында болса 93 подросток болуп турар. Олар дээрге 17 харгайдыр болуп турар. Элейдин азлы олдар болуп турар. Көйгези 14 харга жетип болса чейирби алды киши назыхар жетпестер учогунда жолуп турар болуп турар биздин кабинетибизде. Хережен чонун арагалар журуу сөөгү мен эскерерим, хууда эскергеним да көбүдөп тураран азы мен по социал четкилерде энди медейлерини тыңнашын жал подап турармын бе азы канты кылган шыны болсам хережен устары ишип турары көйбө. Хережен устарын ишип турар саны көбүдөп турат дейм. Мен жал подагымды жолду. Мен 2008 жылда наркология ажыктап келген жерде биздин жилерге 10 палата турган. Олардын жүбө изи палатада хережен устар турган. Бир палатада 4 кирегиши дарши. Жак беде сез кирегиши тургандыр бе. Сез 10 кирегиши турган. Бошакта бу еде болса палаталынын 5% бежин хулусу хережен устар. Бул дергем устар бе саны теңдеши берген болуп турар. Бул дергем төгүрөнжө пайдалуу. Ал хереженистин социал пайдалуу кандык шу чутагасын тамызын жекире берген, ама тоордула жолар база бомж ындык хереженустар болуп турар. Азы материал пайдалуу шыйрак ындык хереженустар олардын арасында барбы? Аңган болуп турар. Жогун шу жалдыр жакса жекире берген устарыбыз база ал дерги биздин элен үрүешинде жокто турар пациенттерибиз бар, жандостар бар. Жогун кой дана ажылагылык да хереженустар бар. Ажтулдук өкмөдө чутап турат устар бар. Азы өңдесинен чарлы өргештин базадылык берге пайдалуу да кеп турустар бар. Жос аңган кымды социал пайдалуу устар болуп турат. Өңгүлесинен чарлы эрген дерге базам по аргалашкынын аза наркотиктер же сундуга беринин бренди чылдаганы дирнеле оон өңгүле пайдалуудан чарылган оон кандык чылдаганыр арга жазы наркотиктер же устар сундук турат.
колду кишинин ам подал сагышы болур психологты пайдалы била холбашкан болур. Ам тиже болса ашык шушуга табашкаштың ондра оны шытабын барган кишилер болса турар. Аматралдын бергелери де. Аматралда берге айтырыларга табашкаштың онан бот тускайлан шиппирлеп шытабан дишик. Ам олганды да пайдалдар болур. Ам колду хан подның күзейini биле, подның поданы биле аматралдын тупчутабын баргандан холу салдынып, бомдык арага наркотиктин олуду хозумеге көбүжүнгө алсып турар. Onun sonunda hanım sövgü edemdi, çağımdı, çılağın basa tıptık bölgende bolur. O değergem han жаңы çıkan amatral paydalı. Ben çize hanım çiğ çaş kişinin tolgandır çok kişileri çularıga darı bile ayandam kövler, bayırlar, aralaşıp, harazlaşır olsan. O çaş kişi Kancan onun ösker, kancan şutların bilbes bolur. Öskerimde sonu urgaldары basa çok. Olandı tolgandır şekere verip. Ама ол аналистериңерге өг билесинде устар арага жер болса киши өсүкпеш база олла кеберинде амтырап чору барбы. Олла долганды жее кире бер болуп турат. Жаңыштын ол ашык чаанды өзү ора салгалды база арага жокко шуттап болур дертинде öğredir кисилер хосту кезин шын чарыдарын öğredir болса көп турат. Ама оныгым öğredir дерге. Ама ада езилен бутугар элжекте ада ези чоң улустары болур. Onun tarazında hanım niyetlel, onun sonunda şkola, kultura, tam sosyal alban çelleri olur. Бу мжал арага же сундуга берген устарынан орустар болса бывших алкоголиков не бывает дейт. Араганын аспаандан шутун жар үнүп белгенди пациентлериңер бар болор билем карылсаңыз силер тутуп турасыздар бе чижек кылдыр кандык чижекти табарканы жок. Біздің реабилитационный отделениябыз бар элегесте 15 койка местада ондра үнген біздің реабилитантларыбыз бар анчак биирге олардын амбо еде болса уда жуталгаса кейке болтурар дейм. 3 жыл иште чолтан база үнө алгаштың амдралын тудуп аштын дедири эгиде алгаштың бичи оттарынын суурларында социальный контрактына ажырлап турар. Чеңдиричим деп шакландыгы программаларга киришип, onun бичине социал контрактыга киришип, бичи ашка көпекти алгаштым. Бичине боттарынын куда ажын база аждып турар. Биздин оңунда бизге турган пациентлерибиз бар дейт. Өг кезинде наркотиктер хүлээбегелей бергенде чоң улусу канчаар билип баап болор. Ону бөдүүн киши энди ошого табарышпаган киши ону эскерип болурбу? Ону эскерип болор дейинчиге биз наркотик бөдүмөл биле холбашкан устарынын ашы жаны өскөрбөй келети. Чоң кишилерден бичине оттола бегелер, угаан медерели баскыра бегелер, жаңаштын бичи каржыланып та болур. Он болса чамты устун организмине аңгы олгаштын. Иштики органдары үрелегелер, он эң бир тугар үрелер органы дээрге, бул кишинин мээси дейли. Аны баскыра бегелер, ажанга ажынып хорадап каржыланып бегелер. Çok bolsa именно höy çemleni baza gelir, pациentlер baza turar. Çamda usta şu çemde açıbeyin barustar turar bolup turar. Жаңаштын onun aşıl ağayınga solurga çoğa bar, öplezinge aşıl töydünge baza solurga çedebir. O kişi olsam çaskan sıray ındık üyelerini dileskeyir bara. Odu huda ağlanıptı. Çok sazı gelir. Çok sazı ustakın çaşını ve gelir bora. Жаңаштын çele tömeyle botları çok kişileri eskerip olur. Üyelerine. Амындык üyelerde чоң улусу конганы хагару жүрүлбө. Асы ол киши болдунун эки турасы менен мен эмненин деп бодарбыз эке. Эки турасы деп болду эмненин дерстин чогум саны 5 болду. Шул ханы наркотикти өтүмелерде ажыглар болсо болду билбес бора. Пациенти кишин жаштын чоң кишилерди желе конганы. Желе эмчинин тузасын чекер болсо эке. Амыл наркотиктер хүлээп турустун ортумаалы харнасыны кайкырустар турар. Анияктарбы? Харнасыны да болсо шут аңгаңгы дейин чогум биздин базанго диспансер салбырга болсо приговорлук устар кер.
улсуң решениясы киир, постановлениялы устар киир, он статьялары киши бүрүзүн аңгы ор. Чамдостун керектери ар ор, чамдостун баса административный правонарушениялары бора. Алды тоска хамаштыр, часть 1 адейс административный правонарушения. Ол дейір болса, ханым чок болса, ашылап турган боор, чок болса, кармакта алгачкыштап чоран боор. Бул товарлар бар боор. Оны харнамалар керектер дейір болса, кырамы катып турар. Садып саарар пайдалар деймиш. Садып саарар пайдалар болса турар боор жокто. Onun sonunda o şahla öv bilezinde müdü faydalı turgusunu bergetçilerge oldu kişini görge narkotikli bilmender şahla sunduğu girip başı da boğulmazlar. Onu ada yezi narkolog kemçige ekeyrinden oytalar boğutturar. Nege deresinde çünkü oytalap turar deştim. Taptık aytırıp olab çoğalajı yerge. Narkologtun çoğunca gire ver bolay deştim. Onu çağırıp, onun sonunda portarıp, hajımınca onu ettirip, njap turda köy yerte ver boğutturar. Ары кедерей беш. Ederedi var boğutturar. Yen cangaştın ederedi oğanın tünlerinde oğunun ağrı жаңы karşılanıp, bizim kollegastın çoğalı orarı şaşkıldır. Ederey bergen üyesinde incan ekey boğutturar. Onun ayağında da bizim tava çoğunuzun emin ettir sayısırap durar. Çöylü derge, şakı o ağrı tövü narkotikli bildiğinde şınlıp kire verge. Bu jestin üçkü karaştın turadır deyiştin. Hamlar javası kapar. Tavargalar bar bopturan. Jangaştın prevestin andı paydalga tavarjı vergen bolsa, azı jakpaz eyleydi ağrı tövün gaz tavargaga tavarjık ber bolsa, çerle kortbayın yapla narkolog emcinin tuzasın jay ekeyim bizler kıygırıp turan bisan. Çünkü dize bizden emcige ekeyerge bizler dorana uçot çap tuda verbes bisan. Başta egezinde çoğanı kalır, şinciler onun sonunda kandık tuza heragin görüp turgaçtın şeitbirli ündürer bolduran. Onun dünlerinde uçot alır albasın can aytırı köstüp ber boldurar. Ama ол уйштугар карашынып турар дейерге, амустар мен окумам хамма баршыдар отур дештим. Жашын эс болуп алган адайлар база тураш элде. Ашынында болса ол жам наркотикти бүдүмелдер ажылдап тураш болуп. Yani çuga biçi oğunga hamaçtırabız. Bu bizim uluslar da ağızdadıka köy eleyen kaşkanlık iştaraga darın ejikmen tünlerinde kulağanga tına ünler tına egeler karanga gözülbes şüller köstü egelerge onu çok kişilerge çugalarga uluslar baza jar hile yaptıran. Oyt bu bizim kişiyiz baza karaştın tradırca açtın bizler bu deştin jaldır karanaştırardır biz deştin jaldı çeydip turgan tavargalarga bizler bu ажылдырындазы көрүп турат биз. Ама ол өглези базандык ол салдарын ойнар жүрлүк шей. Ам желерге силерге бул наркология эмнелгесинче мындай ары кишинин чоң кулусу келгендир силерге ам консультация сүмө апчедик деген. Олар база ажылдар мындай аргаларына ажылбап турашылар. Олардын база чоң кулусун база эмнер деришке. Олар болса төмейле чамгыз пажыңда Hatta yol şapla baraga azı narkotikli güdümerler de nari bermengişler ve kaçta çıktap dura bağın sonunda. Onlar baza tömey ağrı gılız kula sanat buluttura buluttura. Çünkü onlar baza sağır setkipli ağrıttura buluttura. Önce onu oğuzlar noza oğuztap sozavisimas diren. Önce bizden bu arjıca bizden bu bizlerden düzeltilip çedik bölgen törellerinde bizler baza tayılbır arjıldı çağırtıp düzahire gılızlarga düzağızdı qadıp arjıldı çağırtıp durabız. Жалдыр чуалар болсам бул наркологияга силерге амча деберге кандык аргаларына ажыгып тургаш ол арага же азы наркотиктер же сундуга берген устарды кандык аргаларына ажыгып тургаш ажыгларсыздар. Bizlerde am çağım niyetisi bile bütün Rusya'da hülayetingen pot tuskaylattıngan standartlar turar bor, on sonda tuskay metodikalar turar bor. Jaştın bizler o standartlar metodikalarga dayana alıştın arjıldı çağırdık turar bisan. Al dergele baştay bizlerce arı uluslar gerge şincilep göğür apar bisan. Kandık tuzak heregil deştin. Şincileyeninin tümlerinde on şuktu bu narkolog, hemci kliniktik psikolog, on sonda sosyal aytırlar harılar специалист шукту арасында сүмелешкештин кандай ажылды чордарын кылып туруп бизинчак берде колдук кезинде шинжилерди эркештин биздин ары устарыбыз бот ускайлаттынган эмнер ижегелер бар он эмнешкинни чору олурда психологдор боттардын тузасын чорду эгелер ал дерге лахарнан психотерапия бизе бир эмнешкинин кол кезеи болуп турат
Он санда олдыр эмнешкин эркеннин түнненде улаштыр сагыр сеткилин edip жазанын алыры биле реабилитация эттегелер бор. Бистин бо наркология салбырында реабилитация яңгы чорттырар. Біресі дерге хора иштинде амбулаторлук реабилитация чорттырар. Аңа алыза психологтың тагызык күнлеринде келгештин мужражылгаларын эттириптирер боптурар ал реабилитацияны. Onun аяңгыда чедихал важунун элеге сумузунда база амжаба бистин карайгастын чоғалы ырарында база бистин бир салбырыбыз бар аңарта 3 айдан алдайга чедир реабилитацияны чыдабаштын эртиптирер боптурар. Тускайлатыңдан төп болуп турашайды. Кайы кожунарды бу арыга тарыгдан хорамдан каштың амытындан чарылып турар устун саны көбөйүп, ону чоалып болду. Кожундардан алыр болса улукен биле эрсин кожуда болса улукен биле эрсин кожунда болуп туранжак бирге улукенге болса бир кережен киши чок болгон, эрсин кожунда болса 3 киши чок болгон. Кендеге бүйүр болса, олар болса холмакты хоранды гынды спирт холмакты арга иштира болуп. Ол дер болса спирт авес ана антисептический күдүмелдерин холу хоранды гынды күдүмелде ашка бишкен болуп турат. Арага аймангада хамашпас болуп турат. Арага аймангада хамашпас болуп турат. Метило спирт дер арыста падар болса. Bunu ажыгылаан түмелинде шакамды чорттар болгон. Кожунардан по профилактика талазыгла кайы кожунар шынарлык ажылдап чорурuydu баса. Читемде көтөрүспенди кожунар барбы? Чоғымам ал қажында қажындерге базар айынды компания. Шықты қажында жаңа ажылды чарылып тұрыш дейін. Чүгөйді зачелі ұлы праздниктер да борға қажулардың ал социал байтырхан шықты зуға чалғаштың чәлі профилактика ажылды чарылып тұрыр. Жаштың жар. Бүтін тұбада профилактика ажылын тенге чордып тұрыш. Бүріні біле чарылып тұрыр. Бу кызылда мен төттө көрүнгө болла бу наркология диспансерінің ажылдапчылары акциялар еттирген, концерттер еттирген, тайбыр ажылын еттирген, төптем жалдыр арбаатта көрүнгө көйүле чылуу үйдө чордуп турар. Оун аңгыда кандай ажыл чордуп турасыздар? Биздер шын епсдер арбаат төгүнгө да онсунда дул молодежный да адап турар, сквериске аңа да болса біздер ақсылын еттіріп тұрар, біздің бәді тұсқайды күнерес бар дейін. Наркология арыдарын болдырбасынға хамашқан шағыл күнересте жілерге болса наркотиктерге удыр күнерес бар июнь айда. Онсында чоқта жа бұл ноябрь айының 3-4 веріге болса тақпыға удыр күнерес бар. Онсында бүтін сентябрь болға жоқ жағыр айларда арагы шпес чорка хамашкан шагынды күнерес дештин шапа күнерне шутун ажыглап биздер акцияларны еттип чоктура биз. Onun bizlerning bu профилактика ажылы дегерге школаларда, оғаш техникумдар, вуздарда, шақпалымды өзгежелерінде, оңай ажылжын коллективтерде лекция беседаларны, арығы оғаш наркотиктерінің хоразының дұғайындамындық беседаларны еттіріп, лекциялы беседаларны еттіп жоқтыра біз. Жак берде школалар, техникумдар білесі боза біздің боза қады планарлы біз. Жаштың ай санында да ол школалар жиып барды. Өрелге жерлерде сыры ажылдаштыра болуы да дарап. Еге бұл су таны жарап барған біз жаңғыз ажылда көп жүріп оғыштың қадым жар ажылда өрене өргенбіз. Бұл арағаш жар чуалыжыр болсам, бұл кере жеңістер көйілі кірттірер, көйілі арғаға алсақпан деп чуалыштығыз. Амысларында анализ еттіретіштерді қандық оғынам қандық жылдағаныр бұл араға жасуындыға беріліп. Дейм чуалығынар ниеттізі ламыдыралдың берге байдалындан, жасқа ансыралдан, çoğu кішілерін жетіргенден, оның қандық жылдағаныр бар. Бізге ескертімес қандық жылдағаныр. Жылдаған деге мынды пайдалдар бар болжуды. Чаңды кере жыныстар өңнің езі лағады. Дерге өзі бұл уже иметрі езірі бербезін дейштің. Баса қыдыңдан қады ішіттер анжы. Кезірі безіндірген қады желіңер. Бұл кере жыныстар база дейштің. Ол ер ұстанна қамқалаған кебірлігі. Дымжап тұрғаштың ежіп тұрарды. Олды кере верші арағашы. Олды жек болды кере вер. Кере жыңғышның ақан есімдерге
Канды нежный дежевендик анды жарашты Арага убас. ара убасындык организм, скажем, жаңаштын кире жустарын жаадыр киребир. Ынды божурду оны канды жылдаганар дерге баса бир ынды байдал мени түбүрет тураран. Бу сөлгү елерде арага тары наркотиктер да алган болса, биздин бу салгал тамчыкпаса тарап дамжып болур ик жабан чуге дерге пресс кишинин ада езишип жоран жа болса, бир ада ешип жорор, ада эден түрдүнгөн устанның болса, сонда арага же киребири түргөн болуп турган. Жак берде мынды пайдал болса, мен болса, билип алганым биле, бу жерде арага тары кире жонустарның таласында арасында болса, нептерип турасының пресс жылдаганы болса, мынды ешип жоран, ада енин бу итуар бе асы, үчтуар бакалеңелери эгилип чыгып турган. Жак берде бу биздин нитлерибизде арагынын бу жар ожун чыгып келген кашылдар деп биздин тыбага арага ниттери келек. Ама ол устанын аштөдери биздер өсүп турар үйөстө биздер ада езишип жоран жоксо биздерде ол эктери ол ары бизге түргенне окаш ханысы да дейт болур аны. Салгалдан да тамчып турар деп шын жа чуалып болур шей. Болур ие. Жаңаштын бушак бул түбүрөп турар, түбүрөп турар. Жак берде биздерсиз болсо, биздин ада ебиз ишип жоран жокса. Ол устун аштөлү поданылыр болсо экен. Шагыл жөнү улаштырбас кылдыр, үзүп кааптар кылдыр. Шагыл проблеманы ол арын үзүп кааптар кылдыр. Бу бакаления болсо, бу салгал болсо, аңа хамаштыр, эген шыңгы подан каштын уларга тейпес кылдыр, жалдыр. Подана арбыз экен. Амтык өкүлөлөрүңөр барбы практикаңарда ада эзи ишип турар, ажы төлү ишпей турар, шын оруктуу ишилип алгандык өкүлөлөр барбы? Шын оруктуу ишилип алгандыктар жогум бар. Жогум сынабындык харылса, ол ада эзинин сонунда жар жерген деп харылса бар біздерде. Шамону болса биздин жандык пациенттер минип чубалап турар. Ол дейиштин боттары болса, мындык эмнешкине албыш жаган шамол жүзү дуру он үнү бар дейиштин жагадыр ашылдап жоруп турган. Бу реабилитация төбүндө демелегесте деп чубалыштыбыз. Ында каш киши эмнетип турар болор? Ында ай санда солжуп турар болорбу? Ол реабилитацияда болса 15 киши чыдар болор. Олардын эмнелер болсо 3 айдан 6 айга чыдар болду. 3 ай болгачтын азы 6 ай болгачтын жаңгыз эрежелерибиз эр устарына чортуп турар, бейсама устарына чортуп турар журубуз дерге именно приговордук азы постановление устар принудительное лечение аптырыстарына азы чортуп турабыз. Ама ол төптө бу ажылчын олуттар бейир кылдыр эде үйрөтүп турарынды программа челе барлы энеле. Аргытынып таарап үйрөдүр дейнишкашынды. Чем кылыр болгорлар дейнишкашынды. Енді аңшы тускайлаттынган программа бар, олар 5 шақтан 5 шаққа ждыр челе ана олырбаз шутту специалисттер үйреніп тұрат, тұрар, онда машина обороты хам жүгер керекселдер шуттусу бар дейді. Келир эде амдырал же баргаштың колу биландык ажылды кылып үйрөнүр кылдыр эде үйрөтүп турашын. Енді эде үйрөнүп турар биздердин бүгүн жыл ишти кураторский уездилерибиз бар. Жак берге биздин бул именно ары талазын эбес, именно бул биздин пациентлерибиздин социал талазын үйрөнүп көрүлдүр. Именно ажылга хамаштыр айтыргаларына болса кошунар бүрөзүндө назыхар четпестер кежүгүнери болгоштун социал политика таргалары менен куралды этирип сайгашып отпоторуска жар тузалашып ажылды чортуп турат дейбиз. Чубалышы бердиз харын мени бу салгалдан ол арага жа сундугары салгалдан салгал жа тамчып турар дээрге басатка солун болду. Ол талаз була кандайг ажылды чортуп турасыздар? Оны анализ ажылын чортуп турасыздар, база профилактика ажылын чортуп турасыздар. Бо амжа биздин коллегасының Чачак Падрайнанын бодунун анализдеп көргөн эскерүүлөрүн биздер база чаа өзү болор аняктар арасында база шинжилер ажылын чордуп турабыз. Ол кандайг ажыл дээрге биздин жугула кызыл хаврайнын бабаштын кызыл хаврайнын улуу класстары, онун 11 класстарынын арасында балгаштын биздин бо Чаңгыз университети эртем Чаликтер университеттин бирге курстарынын арасында айтырык чордуп турабыз. Вопрос
Анкета чаргытып турам биз. Анан сонда ал анкетанын кол отказы болса биздин боо туа чонубуз канча жылдаганыр биле канчаалтыр араганы сонурга бije бергенин айтырып билаа дештин айтыры жалпыптыр. Анкетирование чаргызып турган биз. Анан сонда ол шыкты анияттардын арасынан болса көйгөзи чулай кайын билип көрө алганы дээри кино, телевизор, интернет эмес болуп турат. Ол дээрге да батарының өй бүлезинде улуу улустары праздниктерде дуал чыгылган өй бүлезинин бирлерди байыргалдарынга арага дарыны көтөрүп тургаштын араганы ичиптер деп чүйдү андык чечек кылдыр көргүскөндүн түннөрүндө биздин бөлүскөн анияттын бажында андык чүй сиңип кире берген. Кол үлегер чечекпейр улус дээрге ам чоо колузу ада ези өй бүле болуп турашайлы нитлел эбес социал жеткилер эбес болуп турашайлы. Баптырар ол бир дугар жерде болса ол ада эсинин үлегери баптырар он ий дугарында болса бодунун эж өрү баптырар. Эж өрү дээрге лам эж өрү дөмөйлө баса бодунун ада эсинден чоо кишилеринен көрүп алган жижейин уже ам кудумчу уже эж өрүн же ташкаар үндүрүп турар баптырар. Чоо кайдышуштарынан базы улуу хамаа болуп турат. Биздин студияга алдап чедип келгечтен ажыл ишиңер биле тааныштырган дейш улуу четирдим. Силерге ажыл ишиңерге чүлүк үзейир бор, чүлү өрүп четиргендилердир пациенттерни күзейириштирди. Ездерге базда тамчылга же чалааныгар улуу четирдибиз. Биздин ажылыбызды чырытып көргөзүп турарыңар бизге үйрөнчү болуп туруп. Көрүүчүлөргө күзек бар жүрүшү дээрге арага тарыдан ортодап чоругун күзөрүштүр биз жүгө дээрге биздин эңнен кол киченгейиз болсо аж төлдүн кисилгесинде турар аж төлүбүзгө эки үлегерни четирер көргүзер десибизсе эле бодубуз индивидуалда бодубуз болсо арага тарыдан ортолар оларны кедир үезинин тоюнда эки бооданып кисилгесин же көй уланышкыны күженишкини үндүрө ушулбуз. Пиле тугаарында үлөгер чечекте ада эси беришилик шейбиз. Епиле тугаарында ада эси бер. Четирдибиз улуу күндү көрчүлөрүбүз киченгеңер деш улуу четирдибиз таразында тамчылыгаларга учурашкыч айырлык.